قد كرن وأمشونا أموسل وأمشونا برطلا وخدي سه سالن هفجین فاطمه به سروشوینه دبارا جیانا خیزانا وی لسر موچه هفجین وی بو او فرمانبر بو جه اک جه فرمانگین قضا شنگاله بله جه آلی حکومت عراقی و بو ماوی 2 سالانه موچه لحاتیه قد کرن ظلامه مفقود بو وأمشون ما تشيكو كاتشيكير حولا مش خوف سرنابي خو وأمشون بخدي ما دراف جدين كر ودرافي وين هالمنج بخدي بطاقة جدانا مي وما تشتري همو برن جاهز كرين وتالي قد كرين قوتن قونينا قوم نادن قو قد كرين ما كانت كيسة وعينا بس بالتايبت ما كيسة دول الناحية ناوچا لگور قایم قایم قضا شنگاله موچه زیده تر جه 20 کسین به سروشوین هاتیه قد کرن حکومت عراق داخازا وفاتنامه جه کسو کارن وانا دکت ددمکی او جی نزانن کو دجیان دا ماینه یا خود نه هكا إنسانك خلق الشنغالي شار نفسه ديار إنه شهيد بو بيه وإنه ني ديار به حكومة بغداد ملزمة قوري قانوني بيت حساب كرن شهيد وما في شهيدية بديته وما في زاروكي دوي بديته القوري ما ضاد صاد وصي وهفت يا دستوري عراقي الدوير يعني باء پشتی هێرشا داعش لێ ساڵا 2014 بۆ سەر قەزا شنگال و دەوروبەرێن وێ 6417 کوردên êzidî ketne di destê Daeş. Taneha 3385 kes hatîne rizgarkirin û zêdetirî 3032 kesan jî çarenivîsê wan nediyar e. Zêdetir ji 1700 Kurdên êzidî de heftewê gorên bi kom hatîne veşartin. Xizm û kes û karên wana çaverê vekirina wan goranin ji bo ku çarenivîsê wana bizanin. Nayf Ramazan Rûdaw, Kempa Şariya.